What? Are you doing? Ovládač. OK, čaute, tu som Jarek Surprise Games. Čo? Čo? To je druhá informačka s Filipom. Čo chceš? Dojdu všetky prachy. Nekopíruj pasmo sobity. Uj. Ale fakt, buď ticho. Fuj, buď ticho, to není vlog, je to informačka. Ticho, zabudni na to. Aj bolo, zabudni na to, zabudni. Sorry. Serus, super, serus. Dneska si povieme, prečo nebol fakt dlho video. Lebo... Čo? Lebo čo? Ešte raz. Dneska si Lebo povieme... Rexel bol na dovolenke. Áno, presne A tak. neodpisoval nikomu. Áno. Tam nebol internet. Vlastne bol, ale... nechcel sa... Nebrali tablet. Brali. Preto mi neodpísal. Lebo tam sa by písalo a nebol som pripojený na YouTube. Počkajte. Ukážem vám, aký je Rexel čuňa. Vidíte? No. Počkaj, to nechala mama. Takže ja nie som čuňa. No ale fakt, videa neboli aj preto, lebo jeden Minecraft sa mi nevydal a vlog ešte jeden z mobilu to tiež nie. Takže to bol Zasekač a čaute. Pam!